Adelia, you may mean, but was 7 years at time before you have a thought if you can go for it. You have a phone, a Yanovi Adubu, Koku, I think, a cost a million, a bomb you galley. While Musosron Adelia Petania, for Sa Gomeses, for Sa Gomeses, Pipi strong blower, Elena de Fiapo Baleta at top Pipi a sickly, Emenya Blobe, Eyoji Haye, Lepo Blombena. We wo chebe na ko agbalela eye na de epe nutrenu oda elabena wo wu eye necho wo vu flemi cho to si ato ple gbegboglo si agbegboglo pa ple du si adu ple du kosia du come amen amen kwa adola nyu o ga so gbe wo le afia be yo aga de nsosro ya we menyome na mimi kwa ma angero ya do benawo ama baga Christian be ko wezo yo e ka ko metori e fio ni cho isola e cho de kware ami ha ifon ita ko ni do gbera ti ko mboro gata lo o se no da yo no bi ko bi e ka ko metori o fon e fio o fo bebe ni cho don cho yo no bi le yo e ko wezo yo apa mare de fio fon ba ni chema ni cho nyagbari nya ha mi fon le tukana ti ile ji le mo ba lo dolo kwa ji pon pola o nya gere muso sroma ha fi nya gere ma nya bia to ha ma ga si agbobe wa do gbera na mi nya yeji ina mi ado gbera bon me faut si le tipo mi tu mi da pour la si ko ko na mi be me ba tout son no ba fo ni le ko ba de mo na o bobo ko ba ko le mi ti ba ko ni anu mi ate aso ni ala bo me ina so de do wa me chari Jesus Christ rezeto la bon ko me amen amen Adelia vosao gomesese ne milen kure Johannes ko agbale etagba pipibla vo asikia esi menya o globe esi Johannes mauti deta na me la po Yesu bona e globe mi po ma o pe alevila si cho ke ka me pe nu vo yinada enya ka re le me e go nye be o pompo cho ma o pe alevi unti a o ma tende for sa pe nyara le mo e ya ntie tanya le goglo na mi be for sa gomesese ke ni agere me eye mia asevo sa penya ya o menwe ngama mega Christian ma je goma choji o na ma bia sebenari no sosro ke le kai le abe pe fo sa penya ma ba me tibe na ki ma do ka ku do abe pe fo sa be nyatia ma pu ku do fo sa o ra ma wunti okay nu ke menyi o wa ina da ko il y a un rapport que vous savez il y a pas de ça on pas dans les tablatons puis à manger ça de américain ça on tablaton puis à manger ça américain puis à manger le bon et maintenant il y a du corps c'est malheureux le progrès Israël m'a dit d'asena obe maou ou maou menye wo akweda fosa tamele nya hemde ngolo o eye wo nu wo sa na kunye meda nye male di tu la po me alo po tu lo la po me o
ela bena tonye nya fome na okata kure na akpena le sio le toodi menya ke bi sio kata le toodi enu sio kata ba olo ki le gbemela mele manya le o denye dwele wuyemla nenye matu na o ela bena tonye nya ya megodo kure me gbogbo alo de me duanyi tuo pela emu no agbotu ogofua tu apedada safo na mawu ena ka wajo gbede funa foli tola amen amen tamara ko kuma be nuke fo sabe nyenye be na le mawu manu na fu mama na gbotu obela ta fo sake wona na mawu amanyi be mawu ne ko be na ehuna duro ya yo bira mo no sa na yo alo ne ko be ya ba tuna viria e pe na dole wi ya imagula ko to be nuko patala ni ba dia yetoe ta fo sa munyinu menyo na mawu bo mawu ne ko vire baba nupo mo no ko awo vossa ele doson li vossa gan que mawu to le yati be e be e tro o e bio na be no vossa na yo ya mo ko vire wa wa na ne e yo na vossa no ati na be tikundu afa va mo ti poto ya de ya ye da o vossa le nyo yati be ne nya ku to me nyo ya vossa que mawu wa ye be apeda de nyo de national tu ne te vossa wo me fifi ya mina ile kai kudo abel bo azo nu kenya de small kai kudo abel bo for sa ko wa bibla na minya no spa para gbanto damen pipi ama to so de amandre liabe esi abe pela te peme titi o kecho agdomado o for sa na yehowa habe chacho pe la o pe ngogbe fi o si o da mi la pe do ve e habe pe na jehowa nu keke pe na ya be je enu o eke biti ndo e odo ada ete owa gbona kebe na nuka ntine le tibim e nuka ntine la dadom alo manye de ale wolewa ne ewonyela wokuma akọ kene mo onyi ola ke manu fonte gade botrunu e odo tamedere nu oke ola eji amen amen mi le pobe le ne be nyake ma usodo for some of go netia ele tuna kebe na ne wenyia wokumela ko eche ke mo ko sanyu aba ke ru na be amesia me na nu le be do ke wona nu e we ka abredelai e ka abredelai abel ni elanila donc abel la e so lava e ka la so abrede nuova quando vi no to bibla fi to finami le to abel da me ke ku de forcer ko wanti e da me ne me na le ko seme abel to nu me si no ke to la na mawu amen conseiller abel yasan quand même ça conseil conseiller ko bible ba conseiller et tona enya seseme kama efiomena abel seigneur pour le vosanti fike ba selo e ti la ogbo la be kaka gbo meje ti aba ke be ti lo onu fo a wo jo si gbe ken ni o be so ati amapa tere nya ni ba me wo so sara ni ma be a o me la yi ma wu to so e la ba so to la o e la ba le wa e la pola wu ke gbo e la du na ye ni mu kere ni wa ta o fiome de nyete mi ke so ati so se alo ma pa so do po ma be awo e mo de la ko de ke gbo e fo sara jemi ni ta abe do to ka ya mu do to o ta no vi no to lu ke nya small le fo sa be fo ni na de fo sa e be mi le wa to so me to nu na me to ati di ku do to me fo sa ke mo ti na ni na fo sa ke ma un to bo no wa le ke nye ke de to me ni awa ko o ma te ko ya de ke ti me ya wa duwa ma un ne ko de ni awala bai ma un to do de ke wa fo sa do e gbere le ko de pepe me ta me do na fo sa ma wu ne ba je si be na fo sa ke yendo e wa le nya de pe ne ma no te bi ya yo numa de wa o le te pe no vi ko bi amunga kai le abe pe fo sa o me nya e ha ma ga be bai chok pe kai na tin aga chola ni Mata pena babia rama ga Christian aglonya boboto vo chama je ma cho enya diane cho pe mi Samuel ko agbane gbanto etamu wi atonko ko bla vo vea amane cha won ka tutue ase le brona yibo torodo yen mi kele beberia e fi agbanto ike odona Israel ko Israela e cha tritum modo tomawo le me ke mawo bono wonu de kia ya be le ke dro ya e yawe ele ko wona me mawo ma mo ba glonyare ne ike hiani nye pro cha be ba nya de la si le Samuel ko agbane banto tamu ya ton ko pe bla vo ver o te Samuel globana
numevɔsawo kple akpedavɔsawo dzia Yehowa nu wu toɖoɖo Yehowa ƒe gbea. Kpɔɖa toɖoɖo nyo vɔsa eye nusesẽ nyo wu agbo ƒe ami. Amen. Amen. Efio be baleke hame gakple nenea le vɔsame nyame le dɔwɔna Mawu mea menye be aleke mi kpɔe wa leke Mawu be miawoe. Leke Mawu ŋlɔ da enti wogblɔ be woŋlɔ nu siawo da ɖi be ne miadze sii be woŋlɔ nuwo da ɖi na mi aleke Biblia gblɔea Yesu ŋutɔ dzake be va anyigba dzi na mi kpɔ ɖe wo ma ne kpekpe ke la va ne Yesu agblɔ be woŋlɔ ɖi be na ame ɖe bia nya gblɔna be nu ke le hlẽ fia miatsa miatɔe nyi be ɖe babia se nyi be na ɖe ne kpekpe ke mi dona gblɔa ɖe mi kɔnɛ kpɔna be ɖe ese woŋlɔ ɖi bea ne le nenea ke mi le mɔtɔa mɔnyuitɔa dzi vɔ ne mele nenea oa ele ne be miatɔe ɖe Biblia Vɔsawo nɔvi le vɔsa ka yi kple Abeltɔ. Ya kpe na davia ko wa. Nusɔsɔ ya nusɔsɔ le ke me de to. Me de to le goya me be egbe amiwo kpata mi be mi le subɔ Mawu. Va fi ke wo la kpɔ subɔla ƒomevi ke Yehowa Mawu dzina lea ye nyi ka yi kodo Abel be enya ya mi. Minya so kaka mlema kaka va do egbea subɔla ƒomevi ve koe le. Ntovo ne subɔla Subɔ hatsotso fe koe le. ye koe le. Eye subɔla ƒomevi fe koe le. Ye koe le. Gbãtɔa ewɔna ɖe Mawu be de keme gbɔ be wa subɔ ya dzi. Eve gɔ̃a ewɔna ɖe ŋutɔ be susu dzi susu ne be ela dze Mawu nu. Ti be ɖe ke ha yɔ fo Kristian gblɔ nenea Yehowa Mawu mu dɔna to na me le manyamanya me. Le gbɔ̃ bubu mea Kain kudo Abela o nya nua. De o nya enti Yehowa Mawu gblɔ be Abel tɔ adze nu. Fifia ke Yehowa Mawu le gblɔ be Abel tɔ adze nu ma gblɔ na Kain be ye gbe o ɖe. Ngblɔ be ke vɔsa wa ku dze nu yo ta gbe o o ma nyi vinye o ɖe. Eye ŋututu Kain be ne ve wu nɔvia o ɖe va si nukpɔkpɔ sue si be la te ma trɔ. Miwo tse gbe asi nukpɔkpɔ la su mia si be Mawu ke mi le subɔ ɖe ye ŋutɔ gblɔ ɖe ke mia subɔ ya na mi. Le mia subɔ Mawu egblɔ na mi o. Ke mi ŋutɔ mi ma va ti te kɔ la gbɔ be o nya ŋkpɔ be ɖe ke ma subɔ Mawu ya nya ŋkpɔ be ɖe ke ma subɔ Mawu ya o ɖe ke mi dzi si Mawu ɖo kpa Mawu la gbea. Egbea mi sɔna mia ɖokui so dana ɖe mia megbe mi sɔna Mawu so dana ɖe mia megbetɔ tepe ka mi va gbɔna be ko wa mi susu be kpa mi ake mi le gblɔ kpa ne Mawu kpa Mawu o nɔvio no le Biblia le blema ɖe yo la nya be Mawua ne gblɔ be a no da le dzia kpɔɖe nu ke nɔvi kɔbi na fifi dzia efia ewɔ vɔsa ke ŋuɖola wɔ vɔsɔ nunɔlawo wɔna vɔsa efia be wɔ vɔsa Mawu bi dzi do be yɔ même te Samuel ŋutɔ tsã va be va kpɔ Samuel be wɔ vɔsa be yɔ nu ko wɔ qu'as-tu fait nuko wɔ ege be nu ke ŋuɖola wɔ yɔ wɔ wɛ eve sɔ lã ko be ŋgba sɔ gbɔ wa ke sɔ gbɔ efiɔ ko be ŋgba sɔ gbɔ wa Samuel so ke sɔ gbɔ va le gbɔna mo be lã do ami wo ye sɔ gbɔ be ya sɔ sa vɔ na ye be Mawu ye. Vɔ Mawu dzo gblɔ be na ne nye be lã mɔ dzro ya ye tɔ ya le wo le ave yi ye tɔ ye wɔ ame ya le lã gãgã mɔ le avewo me aɖu ifi ya be ya ye be le lã va ne Mawu ebe be kpɔbɔ da bi. Egblɔ kpe ɖe ŋtitsa nene lo pe ɖe ebe Mawu ye so eva na be ege be ŋgba nyi ye be Mawu tami la se gɔme be gbea subɔla ƒomeviwo wa wo le miawo tsã nya be yi ya megbe enua ŋuti Timoteo ba gbalẽ velia tatɔ egblɔ be mianye abe le ŋkeke mamlɛwo me yi vɔwo la va amewo la nyi ɖeke amewo la nyi ɖeke amewo la nyi ɖeke voa ebe na amewo la ɖo Mawu soso ɖa be nɔnɔme va nu ke ŋutɔ yina ŋusẽ la gbem le gbɔ xɔse ke Yehowa Mawu le dzi so miabe dzime miabe dzi ke Yehowa Mawu le dzi ama kpe o ma ye dzia gblɔ be enua ŋuti mi la nya vevenyenye ke le enyi wo kudo agbowo alo gbɔtuwo be vua mi la nya vevenyenye ke le wasi ege be nkanti Yehowa Mawu biɔ be wa sa voa ɖo o le do sɔni ne enua ŋuti mi ne le Hebritɔ ba gbalẽ tawo so kpekpe etɔ̃a mea Hebritɔ ba gbalẽ tawo so kpekpe etɔ̃a gblɔ be ke vɔsasa Mawu ɖoa ŋku nu vɔ̃wo dzi na ame pe sia pe elabe nyitsuwo kple gbɔtsuwo ƒe ʋu mate aɖe nu vɔ̃wo ɖa akpɔ o eya ta esi me wova xexea me la wòva xexea me la wògblɔ be vɔsawo kple nunanawo medi o ke boŋ ŋutilã ne dzra ɖo nam ne mi le kpukpɛ mi la le so kpukpɛ tɔ kasɔ ye ewolia mia le ƒoƒu kpa gblɔ be le nu yi ŋuti wokɔna nyitsuwo kudo gbɔwo alẽwo ƒe ʋu ɖe ɖoa edona sɔ̃ le Yehowa edona sɔ̃ le Yesu Kristo ye fifia ke nyi be gbɔtsu
kudo enyitu kudo aleo le doson le Yesu Christo be vosa ke be sadeniata ilula se gomebe et wonto le waro kwesi o matema demi le nous vont ba si même miya obe ameke wo nous vont la poil nous vont be fitwe ni poil va mu sere diemida Roma toba gbala gbobe Yehowa mo be sa le kokwe ele jaje e deblibo si be ma wonto ne fifia mi o me gbeto mi nu kemi la wo kakala ba sokudo Yehowa mo be se ke le jaje deblibo le kokwe e nu atie le na ma wonto be ne divato Yesu Christo di baba ku alebe nu ke esi abioso mi agbo be mi awo de ye be dodo ti nu ke esi abioso mi agbo Yesu Christo le ka ke mo on ko ba tamia mi ru anya be na botuo nituo be soni do do ni Yesu Christo ke ni alevi e nu anti Yohanes e ko Yesu e gombe mi poma o ba levi ke so yi en be nu fun so yi dada on no téléphone yo no vi le han ape kaka didi po mu pola o enya o le nyame ne mi po Bible ame kure kan be nya unti le Mose ba gba le gbanto eta ne be nyame abere Abel plebe munana ejema hu kan plebe munana efia ba me ko me vive kan plebe munana ha me jema hu kaya to kudo nana plebe munana enu fe igome ye be gba mi o ha mi do la le pure mi aro ko ti nwere nko mi cover na mawu le pore me mi ame yo kwese be wolia ga poto le tepea na mi ko wolia e me devo wa mi jema wu we ma eji mi cover na wolia be made ya de fia be mi me jema wu vonele ne ma asim popo gale mi asibe mi atroe ba ye be mi aba la me yo na le wo wi awo ere o be de funto a ati tere de won ti ore alo mi aba eji bon ke yi mi jibe mi metel le wo de bi bo mi aba gbe to kura ba ma ga do le ba woli ama ga le o ye be nyenye nya ile cha di fia le réseaux sociaux oji na woli ya ma ga do le o nu na na yo glo mi le be le are de ni yo tele ya wo nwia e ple mi tele ya na nwia nu na na ko ti olo abo mi dasi ga pleto o nto ametia iye o le be na cho ro ku ne ma wa e yo tele ro ku o cho ne nwia na be tele cho na nyoko ke ita e na be ye to e me ga le wa ma wona fe mi anu no apere mi anti mi agugba le kure bochu ple yin chu be nya wa bele ye no vi le on ple fia mi ale kure wonti enna mi nya mi se gbo be o le so li dom Yesu sikeva o fosa dama na Aba ga Christian yenye ma ga de me na mi pe le nibe le ma ne mi na ni le ga me e be nibe mi onu fun obo mi a asogbon eyi alo ale a ofosa ne nibe nya tepe sisere la mo la gbe na mi a ne mi polo wu la won nínú ko hundia e o do le mi a Jesu bo ina o e ye wa wu la ya va no po ga me a foso le fo e ya chale e ye di ku de fiecha wona fosa na isre bata tama udu eni bi na de ono no ne ne ga me ne mi le no le po de ke la on le kudo re ke na le kudo a ona ku te o pa de ehia e mo pata ko le po ku ga se ga me na se go me o ya te pelo nu fun e la mo de popo abe ku so ba nu fun la mo de popo abe ku so ba fifia e won keke me ya ma o le fi o be igbo ke la on pata o ku a e la on pata so sa bo de mi ataro vagakea waba hu amle de nyame fonju ela obo hu amle de nyame fonju amle oke gbogbo eke bi lo na de gbogbo ya bo funu me bele be ma un tono nukunu bo fasaki abareke po mo no wa ye di be yento na badum tina e ba so savo de be nu wo bo fudada to ani po ma gbere ta o no ni voju ne po ma we gbere ta o bo mo ra to mo to so bi o ba fa o to be de jale de na mu kan ta bo ba di agbo so so ba parce que we la na wa ke bo la ma wi ya ke ne mi le subo yento e di va mia dome be mi le pom ke mi wa e la khef de mi aka no ni ro to egbe a bo so ku do an le bo hu ba ni Yesu Kristo ma ko to la gbe
Neni be o Kristo disia no wo mu fon ke mo go so se o na de afu mu fon me go be do just be of that Yesu Kristo so was on promise you that Yesu yenya mesike va o fosa gan le mia pepe ye be fo pata ko kona onya anse le mato be fosa ko na ma wo nya da ko tiero ko mi na ke ye Kristo po fo wa e wona ne nia ke Kristo va so ka Adam ti ba ira ko te ko tia Kristo go vuwa e bro akata no ko data tamira se ko mi na mu de ma wo do bontu o kudo enyi o be mu dare be anu mi awo fo we so fi on be na mi pore ke la manifo o ku le mu data ta fo kakia ma de le fo ti o wa nyento a tu mtina e ma ku le de ma wo Yesu ye pleminia no popon ejejeje ya edoli nyichu kple agbo we nyana mi igome be nye plemia esie yi mia dejesi mia be vodada ame ball be mia yi ta yenye Yesu menya ma buare ko menya ma honko ade ke bo menya ma pepeme ilamasi menya bo le be mia yi menya mutata ade ke bo Yesu e bo le be mia yi no vi copy Amanga. Bia nyenye bere nti toteo nkeke nwie levi la ya de solid dodo kaya nye choble ma kaka ba kore egba to hanji Da kwene bebiowa. Nemi gele nyagbe ke nti toto levi. Ala promi Egypte ni baji. Fi ke nke mi yona gbe français yona be pak. Ike nye nti toto levi ya. Fike gojo ko mochu ken boyola adupaka ma we na gbe nke wa o e wa adupaka ale be le bo wa ti an levi ti ba de ke mi le plan levi me ya mi ko son li dodo an levi ale to son li Yesu abale ke Yohane se defie on ne ale be ma o no wa wu an levi o fu ba ko le fia wa wu an levi e an levi ma e bo bua o la ko asisi le o mo ko ti onti Israel view Egypte ma ale bena nublera valley ne po avua le votu tientia ala to apentia vai magle nu la pem ale be nublera ala to apenta vai wa levia mo vuina bo o to apenti ntiwe nti toto va levi ale vi ke na be o to apomata choi fifia mu fe et le lui a me que le défiami bible a défiami bo no le nto nti toto levia Israel yo ko do no bo anu wo ejeji no akono dun kugban de popo ike mawo de no le Egypte ni baji ple gan ike mawo to do anyi dare be agbaba to Yesu Kristo ji no am vema yo le dun fifia ne mia ala kurentia kurento to ko agbale a banto tama tonko ko mandria e ba le bronami be Yesu ike nye nyam nti toto le dia o wivo ike fioba nuke wala wacho Egypte ni badia anye jesi ne doke Yesu jabawa alebe ke Yesu va nukola wa yake baba unu nukola wala to son Yesu kaka aba o kan to ke Israel viole no te kwa alebe ni nya na kunti sama me ke pak jitu to Yesu alo nti tuto zamadia yo Yesu cha di ko ba Yesu yanto va o nuike o jebe wa va o le yi meto ye ba nya levi ma ike o le de magbe alebe le sama me a tro du mbubu anyi zereka plus suba ne mi le kunje ye tanyi taruji tututu na taruji nti o do ma no le fima tutu ba to mi glo le Egypte be o la no do ku de ke ma o de no le Egypte ple e ke la baba fi Yesu cha le sama me a do mbubu ko yanyi ke mi ona be sente sen mbubu ko ko e blo no bo no le buea o la no de gbe pa imoku spre me chitrititi fi amo fo o la batron no du imoto trova nuke ale siba nui ke vai puto nui ke bona mama veolo de buea nui ke vai bo puto nui ke bona akpena numere de okaka numere de oteji bo ama ga Christian nti toto levi nkeke nya ba le vila sibere kenya na via brene ne alevi sikena o to wanti you know na going to levi fifia o po ke Israel bi Egypte ya le o ba pla ile to do ona de Egypte to hose de ekumegbeji be agbebare kumegbe ale ko be na o mo na abon ko de ekpeji
Aba ni bo gba bela e pe e me nyora gbere gbere o. To ke na bo no tu o ga go mo na ko le pe ji. Ibi se vi o ya ko ba klubi nye mo le oba ko mo ya atiku to o so ka. Abengo pleto popacha. Tinya na mi nya bo to jo mo ko mo ngode ko be atiku onye obo bon to ba titi. Vitan lo ko funa de jeta lo ko fina cha. Donc à comment nous se voider à tia au tia le gouré mais aussi voider wa bon ko ti. Donc à voir et briwata a me se me gra kwa me enwa chuenti. Si bere ke gbe a Yesu mo le de mi o cha ne. E na mo na bro na de o duwe ji to ale mi la po voa me. Israel je ko ti lu e ba to ale mi la po voa me. Le ke je ko che gbe a ne mi ko Yesu Kristo ti se a. Ne mi jagwa mi ke jona no vio. Lu ke je nu fon. Nous faisons un essai d'ailleurs. Nous gagnons Yesu be vous. Yesu be wani Yesu be agbe. Nyami ta mi no agbe ta seti. Yesu ya no go mo e wore seti. Ta mi be gbase ya Yesu ya o se ati po akejo no. Ke mi gbase ya Yesu na be seti ke o so chona. E be se ke mi gbase po e fo jare pe ndo. Aba le ye e po a chobo nko ji le ga ma be ba yin. E fo jare pe ndo. Ta Yesu be vous ma no eme ya. Ne ku afulele pe mi le nya kuto ma o de na mi o. Tamila Segomina a levi ma di fois que ne de Israël viole l'Égypte et Nibadia et le 200 de Jésus Christ on a cette Torah be força gâte voir le coup tamila di ya ko agbe e ya ma no me agbe la file pe o ama me ga Christian akpe na me de a di ko nu pola o Yesu e ko yo mi lele nyo kata mo lu yo ne no anyi le ble ma me nke o yo poto ga le mo mo ga di o o le ngonglo tari be ya no le acho sople Yesu Kristo nu si o ne le ngonglo le mbabla ho kwa me si o pom ye le a o le ngonglo di bede egbe anya no o le akwe sople Yesu Kristo be do ga ye o va ona ale Yesu Kristo kwasi na mi gba amadeke matenwo amadeke me li le kojogbe ade la tenwo ni Yesu wo Yeshua eku echichitre la gbe va me gede o yi o yo sin ko gaga le e do ga ku nkeke yo me o poto yo do me no geda kaka va sere gbe Yesu ma iyo mi le wa do la li ko me ke o ya ri o ha ma ria no vi le no Ma va bo ne na yin ji na bere. Nti toto le vi nkeke mi abe me de nyema mi cho kosira mi de me gbe aba ya i ga bi le bololo mo ho ba le no vi ko vi be nya me fi abe plon de ye be nya e o nye so ni do de ye bololo to alo mi no plon de o ge mda pe a fufu wa ite mi kwa nke nyo le ma u me ya ni be e fiona mi de ke nya subo ya mi ndola gbe won le mien pe mi o boire quand mien doy e comme il be si vere che no vi ko bi brenenia le si be che Yesu Cristo pobe ye be ke ke are gogua ke be fa tutu ba de ke ko be kuna ntitu to le ja ko e bi kudo ne aro ngbe we bi kudo ne fa ke gbe be la kwa ke be ye be nga be ye to ye nya levi ye ya levi on le 200 litres e ti be ya top so bu ya do bu anyi ke o no le we a wata ti san to yenti ke be ya deplanti kudo we gbon be yin hun ke yin ba na yi ko bla kudo le be hun me ke go me ni be na egbe gasia ga me ke mi de na kolonti ye mi na communion ye mi na wine ya mi le deplanti le bon me mi le bu paki alo mi le bu ti toto levi ke go me ni be na ko ne mi la deplanti ya mi la du e no abolo mi la nu wine ya mi ma du abolo mi ma nu wine kolonti mi de on ma nti toto levi e gasia ga me ke mi le deplanti gasia ga me ke mi le deplanti boa mi le on ti toto levi nke go me mi la se on fifi mi nyam ke yin jo be voin to yin ti gbe mi la jaya ge mo le dun ti toto levi e gbe le hi ya me ga wa me le viro o fona fu yo o yama ga ma o do na funa o ga me o do na funa o no ko be ni so de e mu kopere me vele wo do le kopere me yo le tira back ba me do ke be pak ba na o nya ba san e ye ga wa me a yin to ta ni nenye a
wa be tu me pa ko du na ba yenye kele ko wa hunu pa ko du na e cha do be le yi ja be du park no yi park du ge park e mo ti mi ro se go e be na de e ya ko le bon le fi a bon me be na e bon be na e ya ke mi le bon mi ro mi ya be na yo mi ya me ko le fi a be na yo bible be na le be gura ni mi la gura won fa no vi le no afi na yi jere e blonya de ne le fefere e be nti toto levi ma iye Yesu ba tro do anyi yenenye plon de a ejebe mi adu abolo a mi anufu a menye ba mero na du abolo a ya mero na nufu me yo aro me ya le de efia be owo a ye nyi mu ine le tepe fifia yi nye bololo to mi wo yi chua nkeke majie amero tofu ya mero fofu amero buwa be de tugela penyenye ha keke wonji nkeke maji ya mo jahia nkeke maji ya mo no ahamu nkeke maji ya mo safo no be trole kwa mi ayo ekata ha ba globe enye enti toto levi nkeke mia mi acha mi bo enti bolo mi le nkure enti po fifia ye jina fifia si vede ko wo bia bia sanenia e va zeli so so be Yesu Kristo e yide gbedo homi voa ke gbo he mira agbon Yesu Kristo be gbedo homi ya ni mi nemle aga hepe agbanle me aga hepe agbanle ta ve so bu ya mandrelia e gbon be ma bu ju ko kanta eye wa he ju ko kanta pe nou ve vite ve eye ma tonti ko ayo hosiatan Yehowa zebot yegbre tonyenye klosalo eye tonyenye sika Yehowa zebot yegbre ho megbe tope atron asogbo gbanto Yehowa zebot yegbre eye ma de nti fafa tepesia Yehowa zebot yegbre amen amen nti nyana bi do ejesibe ameke tugbedo ho na Yehowa ma wenyi Salomo eye nuko be so tugbedo ho na ma wa eye nuko doa tabi jaro tare be so tugbedo ho na Yehowa eye game Salomo tugbedo ho na Yehowa ye be ya gbele do Yehowa ma ba sime an ke gbo me baba enu ma te gboro mi enu an ko Salomo so savoa enu ma te gboro ri se bere ke han fo Christian gboro sai na nu be yin no le puya ni nyom na wo wa bon ela do ti no ari mi an ke ma gbo be enu an ko wa enu an pe po yo nkeke wanti Paul abevu akpa kpoko aba jo church na wa awo blamino fifi ale wo be wo me Yehowa ma o de do kwede go geme ise vi o jo le Egypte o le ide kana yi gba dia Yehowa ma o polo le san me polo le nkeke me ko da lilipo o be Yehowa ma o de do kwede go gawa me ke Salomon le gbele do kwa re ba si me gawa me baba da kale do kwa me lo gawa me geme nu no la gon le gbedo kwa me o mate ma pe Yehowa ma o be kenkle ba me gbono no jowa o tira o jo le gbedo kwa me e o be Yehowa o be aziso e yo gbedo kwa me ke de fi o be Yehowa ma o de ro kwere go be didi ro gbedo kwa ko wa me enu won ti Yehowa ma o gbo na mo se be nu wo gbedo kwa na e ya no wa me fifi aga e ko ba gba gbedo kwa aga e le gbo be gbedo kwa ko ya gba to tua e ya be ti kokwe ya o mate so so kudu santo be ebe nti kokwe te pe manya gbo fifi an kejo ko ba tugbedo ho gbo ovo so bo a nde pe mjo ga won be to tan bada da kan ba le gbedo wa mu de ke ho mo de do ko de go le nti kokwe mi anga zo ati zo pa tu le gbedo wa mu nu no la go na ga me o be o enya kanta ga igbon nya katu ga igbon vare ke nya po me va faro e po me va fa to Yesu Kristo be gbedo wa me gege Yesu Kristo be gege gbedo wa me hallelujah amen amen ke gombe ni be gbedo ho ko o san i ho ma o de do kwede ko fa me gbedo ma te ma pe be de do kwede ko no me de me ke o la te ma pe ji va le si me ke Yehowa ma o ti be mi agogo ye ya no kudomi eye be zele nyagbe Emmanuel me ke be Yehowa ma o grona ma o do la grona Maria be ela divine souvi e o la don ko le be Emmanuel ma o li plele Yehowa ma o ti be na ifo be gbedo enu won ti be de mo be Yesu Kristo yende ba gero gbedo ho ame de Yehowa ma o be mi agbo no rego enu won ti mi la se go me san le nya ke mi am ojo gbon ame be na ni nko de pepe mu le keji e mi la to la po de le mu ni Yesu enu won ti gbe ami do la no te ndodo de osofo fada o ame me gan ayo be dadi asusu be wo gbo ho na me le na ni
America ke gbo ho na miliare yenyi Yesu Kristo egbe be mu onu von enya be ke le jaje enyi ma o nti kokweto abo wa ji mi la do ngbe ho merci beaucoup yo no bi le yo akpe kaka jiji fo nkola o Yesu ekwero Yesu re kakwe Yesu be gegede bedo ho yinenye Jerusalem mea elolowu eye nenye gbanto agbe ame jifo blibo akata le nunana de kamea yegere bedo ho bo onye ro egba Yesu le gegere mi o ha mi be bedo ho ma mi le nya ya be ji o me Yesu le potro anu le po bere ya gere ma mi be po Yesu mi ma hia o ma wona choke kobi kamuga Yesu gede bedo ho ama da kwencha muguma atonya re pe de tepea emi ko Yesu me bedo ko me kekeru ya kai me ke be van ba ti ke ko la ti to ko me ni ko be ma u ti ko no ko ko pe nai ni ano ito do me no be ko do ma u la no amu do me ba ja o nyu na we ma ja o be na o ma mai fa e ma u ti be atro o le ka fifia ke Yesu gere bedo ko me ke Yesu ya to do ya bedo ko be yi aba Luka pa ko ne tamenia ko gba to ko gba mo wi nia abo do ilu do sia mi na ibe ino yo do no ino kunkunu ku baba no ino onyu na mo yemi ko be toma Yesu plus su bene Israel no ajesi ba ma wo ba srai po kwa nuwa Israel be ala bela ma tio pa ba na tabla bo ton ko bla Andre bla ton bo Andre bla ton bo nyare Yesu blo nyare aba Jerusalem si o nya glori la o eye o fokofu amasi o doro da egbo zine ni majibana mako vio nufu abale si kokro no fu avia o nufu de afa abalate ka ke nyelo o pora wa gbem nya fa apari na mi afo dori Yesu mo do le pe do kwa me de me ke Israel gbe a do le do kwa e mi apata mi nya nke ba jore Jerusalem jike mawo a do le do kwa me de wa gbe o bibla na mi yo ba nye pro chan gbe a binye gbedo ko na mawo de mi alo bere no mi ame la o mi na ni ko de mi ta mi gbe a la jo le mi ko ya e mi la glo na me so apedo anyina to mi kwa apedo to kwa ape hevio ha ga jo na to ta me no ga be na hevi le jo pe kwa gegere mi a fo ho hevio ha de na jesi be afe ma zo apedo ta o no na to na ta me ta ne nye be mi aba zu si apedo ne ne mi akpo we na fo na mi de ama me ga Christian na wonu na mi ple ale ye nya blodi lo po ma wu le ben ti kokko Edi mana poro no ma fe kule na blodi na siko no po ma le ben ti kokko back to Isaiah ba ta ma demia Isaiah be po ma wu le ben ti kokko kata me ye be awa yo o kata yo wakata ye o da ba be alele e fo na ibo ye nye amesikene le nui podi o do me ye po ma wu le ko bu me anu ke jona na ni be mi po mo bon ti kokko ga me la jesimina o ma ke so kudo ma wa dare ba haske kadi ma wu manyanya hati le gore ke mu manyanya hati le gore ke mu ena ke Isaiah ro ena na le ma me follow ma wu su bola me ke me kokko ele ya e dogo ma wu bon ti kokko ya no ni yewo e do ri be fo na ivo nene ayi amuguto bakata ne dogu ma wa do ri wa e na be ma un to putu do ko be na de ne de ka ola mo ipa me o do me a ele be na ya na be na do so na na ni afulele na na ni yenye Yesu Kristo go ije na mi de amafe ko ko poro nya ko kere Yohanes do poro nu a nya na le nya via bare da ma ton ipi amafe so ide amadia e gbo be na e me pomo do la sisiere le gbo de ple gbe gabena ame ke je be wa bu abelela e wa de be nutre no oda e ya me ale ke me no tipo alo anyibanti alo anyibante sitenu bu abelela alo tenu po me na o e me fa vivu e la be no mo po me ale ke si jebe wa bu abelela alo wa po me na o tete amega ko de no to le ka drona me na me ga fa vi o boda jata situ da po to la me Sine David pe ke la luti do wa bo agbalela e wa de pe nutre no adroda e le fiasi kwila klo nu ba gbene titi na kla me ga wo titi na la me po alejere le titredi abedo ori ene e jo adre klo ku adre sionye mo ko adre sio dorode adibakata dira ime amen amen
Nɔvi nɔtɔwo Yohanes ele nudegame va nudegama ke be le kpɔa ewɔ dɔ ɖe ti ale gbegbe eye do dzesi be enya ka yamegbetɔwo wobe ɖe mɔdɔla gã ɖe ɖe gbeƒã me la ɖe mekae dze be woakɔ agbalẽa eye woaɖe nutrenu ɖe agbalẽ ke nye agbalẽ wɔ ne mi ne nye fɛ be dama tɔn mea míakpɔ wokɔ tɔ nutrenu ɖe agbalẽ nua eye nye hame be tinya le gobu me wane do dzesi be agbalẽ wa n'ɔmu ɖe nu gbeɖegbeɖe n'ɔmu ɖe nutrenu ɖe wa megbetɔ tinya eti funa eye be efavi ale gbegbe yeba tɔ ɖe be awo bafavi o nɔvi nye bafavi o elabena ɖe ame si ke nye Yuda dzatawo be ɖuti Yuda dzata nye kɔ eye Yesu Kristo efia mi kpɔra lo wobe Yuda dzata ye ɖuti lo vɔ Yohanes be ke trɔ kpɔa ye kpɔ alẽvi le gobu mea Mawu le be ŋusẽ katã me ne ba na nye kpɔ dziɖuɖua eva bɔbɔ ɖe kesi do be alẽvi alẽvi ke gbe ne kpɔ mi sɔn be ame nye alẽ Mawu ɖiɖi ɖe ko alẽgbe ame ke ne dzɔta parce que sɔn alẽvi be na nye kpɔ miakpɔ ɖe nyateƒe mie do yi tɔ alẽvi la ƒe ʋu la me va ɖe ɖe ne xɔ alẽvi la dzi se ɖe ne sɔ kaka tu kata da ɖe Yesu be ʋua me alo ŋutɔ gblɔ be yɛ ŋutɔ dze Mawu nua nɔvi nye mɔkpɔkpɔ ɖeke me le Yesu Kristo ko ŋua godo mɔkpɔkpɔ ɖeke me le Yohanes favi vɔtɔ Yesu be mɔkpɔkpɔa ele Yesu Kristo ko ŋua me nye kpɔtɛ bi la se gɔme na ɖe munya vi be nya yo ame trɔ ɖe Yesu ti funa mɔkpɔkpɔ le wa amen. Amen. Ikpe nukpɔlawo afi ya miase egbatɔ aɖe nye ya Yesu yekoe míekpɔ le nya yawo katã me ame ɖewo susu be yewo be nya gblɔgblɔ ado vlo Yesua ata wɔ nane Yesu ŋutɔ ƒe agbenɔɣi hã wɔe gake yekoe le dzi ɖum ye ame akpeakpewo le subɔsubɔ gba ye ame milion le subɔsubɔ gba ye ame ɖeke mate ŋu kpe dzi o elabe Yuda dzata ye wònye Yehowa Mawu ne fe nye kple mi nu wòakpe ɖe mía ŋuti be míatrɔ ɖe ame ma ɖeka ko ŋuti ne me wòafa na mí ne agbea hã wòavivi nɔnɔ na mí le Yesu ƒe ŋkɔa me amen. Amen. Nɔvi kɔbi na do gbe ɖa wo nu na mi. Ƒetɔ míaƒe Mawu bla mi kpɔ la kple amenuve la dzi míada kpe nɔ be ke mi yɔ mi ɖe kuknɔ gbɔgbɔ ne nɔ kuto mia mi kpe do dzesi be nenɔ mia do le klo nu le nuwɔwɔwo dzi na mi azɔ mi de kuku na Aƒetɔ Yesu kpe mia ŋuti bena miamewo katã kpɔ yawo miamewo katã si miamewo katã ŋuti dɔ ne wɔa miazu yawo dzi wɔla mi de kuku na ŋusẽ le mia si o kpe ɖe mia ŋuti bena miadzra mia ɖokui ɖo eye Yesu yi ke ne ɖe fiɔ mia na be mia katã miake ɖe ŋuti eye miatsɔ mia ɖokui de asi nɛ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen. Amen.